umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere General Retired James Kabarebe yasobanuye uburyo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yahinduye gahunda y'amahoro yari yarasinyiye nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba akajya kurwana urugamba rudakwiriye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye n'umutwe wa M23. General Kabarebe yabivuze ubwo yagezaga ikiganiro ku bayobozi b'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda aho bari mu nteko rusange idasanzwe ku kibazo cy'umutekano wa Kongo n'ingaruka gifite ku Rwanda. General Kabarebe yibukije amateka maremare y'intambara ya Kongo n'umutekano muke waranzwe mu burasirazuba bw'iki gihugu ahanini bitewe n'inyungu abantu batandukanye baba bashaka. Mu ngero yatanze yibukije amakuru yo mu 2022 ubwo intambara yahanganishije leta ya Kongo na M23 yatangiraga. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wari uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ngo yasinye amasezerano ashyiraho ingabo zishinzwe amahoro zo muri uyu muryango zari zifite ubutumwa bwo guhosha no guhagarara hagati y'abarwanaga. Ati izo ngabo zimaze guhabwa ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo, Perezida Ndayishimiye yaciye inyuma kubera guharanira inyungu ze bwite ngo ajya kurwana ku ruhande rwa Kongo yirengagije amasezerano yaramaze gusinya we ku giti cye nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba w'icyo gihe. General Kabarebe aha niwe yasobanuye ati yambuye umwambaro w'amahoro ashyiramo umwambaro w'intambara. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe wari wasinye amasezerano ashyiraho ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishinzwe amahoro mu gihugu cye akabisinyira mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. We yaciye inyuma none hazirukana ku giti cye ntawe agishije inama kubera ko yashatse ko zikora amakosa zikamurwanirira kandi atari bwo butumwa zari zifite. Avuga ku ngabo z'ibihugu by'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo zamenyekanye mu butumwa bwa SAMIDRC muri iyi minsi, General Kabarebe yavuze ko ibi bihugu ngo byakoze ikosa risa n'iryo n'ubundi byakoze mu 2012 ubwo M23 yahanganaga na Kongo bwa mbere. Yavuze ko ibihugu byari byivanze muri iyi ntambara nk'undi ari byo byagarutse ejo bundi mu 2022. Ibyo bikaba ari Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Ibi bihugu ngo byohereje M23 mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubu ngo byibwiraga ko ariko bizagenda. Icyo gihe cya mbere ngo nabwo bafatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'ingabo za MONUC nk'uko n'ubu bisuganije bagafatanya na MONUSCO. General Kabarebe yavuze ko abaje bashaka gufasha Kongo ngo bari bazi ko Kongo ifitanye na FDLR umugambi wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho, bityo rero nabo ngo ubwo babaye abafatanya bikorwa bo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu u Rwanda rwakajije ubwirinzi bwarwo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General James Kabarebe kandi yasobanuriye abagize ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda uko ibibazo bya Kongo byavutse bigakura bikaba inzitizi y'umutekano ku Rwanda. General Kabarebe yerekanye impamvu eshatu z'ingenzi zitangirira kuri Zaire, aho nyuma y'urupfu rw'uwari minisitiri w'intebe wa Zaire Patrice Lumumba ngo igihugu cyahise gitangira kujya mu bibazo bya politike ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igatangira kuvuka. Ubuyobozi bwa Kongo nabwo ngo bwabigizemo uruhare muri iyo myaka yose kugeza ku gihe cya Perezida Mobutu Sese Seko wemereye impunzi z'abanyarwanda zivanzemo ex-FARC kwinjira muri Zaire zitwaje intwaro ziremereye nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ikindi kandi ngaba bitwaje intwaro batujwe hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu gihe abari barahungiye mu bindi bihugu nka Tanzania bambuwe intwaro bakajyanwa kure y'imipaka. Umuryango mpuzamahanga nawo ngo wabigizemo uruhare ntiwaharanira ko aba bakoze jenoside bamburwa intwaro. Nk'uko General Kabarebe yabivuze, u Rwanda rujya mu ntambara ya Kongo ya mbere mu 1996 rwari rugiye gucyura impunzi kubera ko zari zaranatangiye gushaka gutera igihugu. Intambara ya Kongo ya kabiri nayo ntabwo yari itandukanye n'iya mbere, uretse ko Laurent Désiré Kabila wari wafashijwe n'u Rwanda kugera ku butegetsi yatangiye gushaka gutera u Rwanda. General Kabarebe yavuze amavu n'amavuko ya FDLR, umutwe wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi watangiye witwa Alir ya mbere na Alir ya kabiri. Yanavuze uburyo umutwe wakomeje kwiyubaka ugafashwa n'ingabo za Kongo na MONUSCO. Ati MONUSCO yafashaga FDLR bagacuruzanya amakara bagashyiraho amabariyeri n'ibindi. Yavuze ko kuva M23 yatangira urugamba na Kongo
ngo nibwo bwa mbere umuryango w'abibumbye urimo gukoresha imbaraga zikomeye mu bikorwa byihishe inyuma yo kugarura amahoro, peacekeeping. Yagize ati umuryango mpuzamahanga ukwiye kubiryozwa kubera ko itsinda ry'impuguke ry'uyu muryango ryakomeje kuvuga ko MONUSCO ifasha FARDC kandi FARDC ifatanyije na FDLR. Ni ntakomereza avuga ati iyo bavuga ngo baratanga ibihano ahubwo nibo bakwiye gufatirwa ibihano. Mu bindi General Kabarebe yasobanuye, yavuze uburyo umutwe uhanganye na leta ya Kongo wavutse ukarwana n'iki gihugu kugera ubwo mu 2013 wacitsemo ibice bibiri, kimwe kikajya muri Uganda abandi bagahungira mu Rwanda. Yasobanuye uburyo bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe bafashwe barimo Jean Bosco Ntaganda waharaniraga kurengera uburenganzira bw'abahema bicwaga ariko bikaza kumuviramo gufungwa. Ati impamvu Bosco Ntaganda yatoranyijwe wenyine akaregwa muri ICC nuko yari umututsi, ni nacyo yazize. Avuga ko Ntaganda yinjira mu Rwanda ngo u Rwanda rwanze kwiteranya ruramutanga bamwohereza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yasobanuye kandi uburyo igice cya M23 cyayoborwaga na Sultan Makenga ngo cyahungiye muri Uganda ariko bigeze mu 2016 barambirwa kuba mu nkambi bigira mu birunga bya Nyiragongo n'intwaro zabo, ariko Perezida Tshisekedi ntabwo yigeze agira umwete wo gukemura ikibazo barwaniraga cy'ihohoterwa rikorerwa abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda. General Kabarebe yagize ati mu 2018 wari Perezida Kabila Joseph yafashe Tshisekedi bagirana amasezerano amuha ubutegetsi. Ati icyo gihe Perezida Paul Kagame yarayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yumva ko agomba gufasha Perezida mushya wa Kongo. General Kabarebe akomeza ariko avuga ko Tshisekedi yakomeje kugira imyifatire idasanzwe aho ingabo z'igihugu cye zakomeje kurasa ku Rwanda ndetse zikanashyigikira ibitero by'umutwe wa FDLR ku Rwanda kugera mu 2021 aho yateguye intambara yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Tshisekedi ashyiraho ibihe bidasanzwe mu 2021 Igoma yararimo gutegura intambara. Ati yazanye imitwe yitwaje intwaro yose agirana nayo amasezerano ariko M23 ayigizayo. Mu minsi yakurikiyeho nibwo M23 yateye Kongo itangirije intambara ibunagana ku mupaka wa Uganda na Kongo. Nubwo byagenze gutya ariko ngo Tshisekedi yarebesheje imbunda mu Rwanda arasa u Rwanda. Urugero ni nk'igihe haburaga icyumweru ngo habe inama ya CHOGM ngo abajenerali ba Kongo bashutse Tshisekedi ngo biteguye gutera u Rwanda bakarufata mbere yuko CHOGM iba agahita yitwa Grand Président du Congo ngo nawe arabyemera. General Kabarebe yavuze ko ubwo Kongo yakomezaga kurasa u Rwanda ngo nibwo u Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda ku buryo bukomeye. Avuga ko Kongo yafashe intambara ya M23 wihindura y'u Rwanda na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ubwe asaba Perezida Kagame ngo asabire M23 isubira inyuma. Yagize atayo yari amayeri yo kugira ngo berekane ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga M23. Icyo gihe M23 yasubiye inyuma ariko barakomeza barayirasa. Ibirebana no gutegura gutera u Rwanda kandi byagarutsweho muri iyi minsi nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma umaze gufatwa ngo hari intwaro nyinshi zasanzwe muri uyu mujyi zari zarateganyijwe kurasa ku Rwanda. Bamwe mu banyamakuru bamaze iminsi muri uyu mujyi wa Goma bagaragaje uburyo hari haranateguwe ahazaraswa mu Rwanda ubwoko bw'intwaro zizakoreshwa, ndetse ngo byanatekerezwaga ko hari bamwe mu bagize FDLR ndetse na FARDC ngo bashobora kuba bari barinjiye mu Rwanda kubera ko abenshi bari hafi y'u Rwanda. Iby'ibihano ku Rwanda bimaze iminsi bivugwa ku itariki ya 25 y'ukwa kabiri byabaye nk'ibigana mu nzira abanyekongo batishimiye, kubera ko inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yanzuye ko u Rwanda rutahita rufatirwa ibihano kubera ibirego rushingwa mu ntambara zimaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibyemezo bya politike bizafatwa ngo bizagendera ku bikorwa bigezweho. Iyi nama yateranye ku itariki ya 24 muri uku kwezi. Mu bibazo by'ingenzi byari ku murongo w'ibyigwa harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibihugu bimwe by'Uburayi nk'Ububirigi byari bimaze iminsi mu icengezamatwara rigamije gusabira u Rwanda gufatirwa ibihano.
Nyuma y'iyi nama, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko utazakora nk'ibyo Amerika yakoze byo gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ahubwo ngo hashobora kurebwa icyakorwa hagendewe ku birimo kuba. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kubwira Jeune Afrique ko aho kugira ngo igihugu kibure umutekano yahangana n'ibiwuhungabanya atitaye ku bihano. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kubera ko ndimo guharanira uburenganzira bwanjye, barumva bantera ubwoba. Ati byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro yanjye nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Kongo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko iki kibazo kizakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro aho kuba intambara yashyizwemo ingufu n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibiganiro bya Rwanda byahujwe n'ibya Nairobi byahawe abahuza bashya barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya. Biteganyijwe ko mu mpera z'iki cyumweru hazaba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ikazafata icyemezo kuri raporo y'abagaba bakuru b'ingabo b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC, ikanashyiraho umurongo w'ibiganiro bya politike binyuze mu biganiro bya Nairobi na Rwanda byahurijwe hamwe. Ibi birakekwa ko ari byo byanatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kohereza amabuye y'agaciro ya cobalt mu mahanga mu gihe cy'amezi 4. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi ARECOMS ku itariki ya 24 rwasobanuye ko iki cyemezo ngo cyatewe n'ubwinshi bwa cobalt irimo kugurishwa ku rwego mpuzamahanga, ubwo bwinshi bugatuma igiciro cyayo kigabanyuka. Perezida w'inama y'ubutegetsi ya ARECOMS Patrick Mpoyi yasobanuye ko iki cyemezo kireba ibigo byose bicukura cobalt, byaba ari ibito, ibiringaniye ndetse n'inganda zitunganya. Yavuze ko mu mezi 3 ari imbere uru rwego ruzagenzura uko isoko rya cobalt rizaba rihagaze ku rwego mpuzamahanga, bikazaba bishoboka ko rwakuraho iki cyemezo. Muri iyi minsi, nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, birasa n'aho aribwo harimo gufatwa ibyemezo bikomeye cyane kubirebana n'iyi ntambara. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo ubu cyatangaje ko abandi basirikare bacyo bakomerekeye mu mirwano yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazacyurwa muri iki cyumweru. Iki gisirikare cyatanze aya makuru nyuma y'aho abasirikare bacyo 129 bakomerekeye bikomeye muri iyi mirwano bageze muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri itariki ya 25. Mu itangazo ry'iki gisirikare cyemeje ko abasirikare bakomeretse bikomeye bakeneye ubuvuzi bwihuse ngo bamaze kugera mu rugo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ngo bazahabwa ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru. Abandi bazagera muri Afurika y'Epfo muri iki cyumweru. Aba basirikare barimo ababuriye ingingo z'umubiri zirimo amaguru muri iyi mirwano. Batahanye n'abandi 40 bo muri Malawi na 25 bo muri Tanzania nabo bakomeretse bikomeye. Banyuze ku mupaka w'u Rwanda i Rubavu babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye wabatije imodoka bakomereza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Aba basirikare babaga mu bigo bya Loni mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bari bacungiye umutekano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Hari abandi barenga 1000 bakiri muri ibyo bigo hamwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, nabo M23 iracyabacungira umutekano. M23 yaherutse kuvuga ko abasirikare bahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ngo bagomba gusubira iwabo bakareka kwivanga mu ntambara yo muri Kongo itari yabo. Iby'iyi ntambara birimo kwihuta cyane, amakuru yayo arasohoka buri munsi. Hari intambara nyinshi zirwanwa hano ku isi, abazirwana bapfa ibirebana n'uburenganzira kubera ko abo barwanya hari ibyo babavukije. Ariko nanone hari izindi zirwanwa kubera ikibazo cy'icyubahiro ndetse n'ikuzo. Ibireka mbisobanure.
mu ijoro ryo ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu mwaka wa 2025 rishyira ku ya 27, umutwe witwaje intwaro wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma nyuma y'intambara ikomeye wahanganyemo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo barimo ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'umuryango wa SADC zarimo iza Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Nyuma yo gufatwa k'uyu mujyi bikozwe na M23, abasirikare ba SADC batsinzwe, ni ukuvuga ba Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, bagumye mu bigo cyane cyane bya MONUSCO mu mujyi wa Goma na Sake, aho barindiwe umutekano n'umutwe wa M23 ariko badashobora gukomeza urugamba. Muri bo harimo abapfuye barimo 14 ba Afurika y'Epfo, ariko harimo n'abakomeretse. Abaturage n'abanyapolitike bo muri Afurika y'Epfo batangiye gusaba igihugu cyabo gucyura aba basirikari haherewe ku gucyura abapfuye. Ikibazo nuko umutwe wa M23 wafashe Goma wari wafunze ikibuga cy'indege cya Goma ku buryo batari kubona uko bataha. Inzira yonyine yo gutaha bari basigaranye kwari ukunyura mu Rwanda bagakoresha ikibuga cy'indege cya Kigali. Gusa Afurika y'Epfo nk'igihugu cy'igihangange cyanze kwemera inzira cyahawe n'u Rwanda, kivuga ko cyaba gisuzuguritse cyane bitewe nuko aba basirikare barwanaga muri Kongo barwana n'inyeshyamba bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda, bikanavugwa ko harimo abanyarwanda kandi izo nyeshyamba zikaba zari zabatsinze. Kuri wo rero kunyura mu gihugu bivugwa ko cyabatsinze ku rugamba nubwo cyo gihakana kuba muri iyi ntambara, ngo byari kuba ari igisewe gikomeye cyane, kandi Afurika y'Epfo ari igihugu cy'igihangange. Aha niho nahereye mvuga ko hari abantu barwana kubera ikuzo. Nk'ubwo aba basirikare bapfuye banyuze mu Rwanda gato bahita binjira muri Uganda, ariko byasaga naho nta yandi mahitamo bafite, maze nyuma y'iminsi myinshi hari ibiganiro bigomba kuba bitaroroshye. Kuri uyu wa mbere abasirikare ba SADC bavuye kwizima bafata umwanzuro ukomeye cyane, baca ku butaka bw'u Rwanda barataha, nyamara bari barabyanze mu minsi itari mike ishize. Abatashye banyuze mu Rwanda ni abakomeretse bagera hafi kuri 200. Umubare munini w'abatashye ni aba Afurika y'Epfo, ariko harimo abandi bo muri Tanzania na Malawi. Aba Afurika y'Epfo ni 129, aba Malawi ni 40, mu gihe aba Tanzania ari 25. Birashoboka ko abasirikare bemeye kunyura mu Rwanda kubera ko nta yandi mahitamo yari afite, kandi abakomerekeye ku rugamba bari barembye. Ni iki kigiye gukurikiraho? Abasigayeyo bazavayo bate? Nabo bazava kwizima banyure mu Rwanda batahe, cyangwa Afurika y'Epfo irategura igitero cyo kubakurayo? Ahagana saa 7 z'amanywa kuri uyu wa mbere nibwo abasirikare bageze ku mupaka w'u Rwanda, babanza gusakwa n'inzego zishinzwe umutekano, bajya guteza kashe muri passport zabo ku rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Gusa bagumye Rubavu ku mupaka kugera mu masaha y'umugoroba saa 12 n'igice z'ijoro, nibwo basohotse mu mujyi wa Rubavu berekeza i Kigali. Nta uzi impamvu bamaze aya masaha yose batarasohoka, gusa ikizwi nuko batafotowe ndetse ntabwo itangazamakuru ryabavugishije nk'uko byagenze ku bacancuro b'abazungu nabo banyuze mu Rwanda bataha. Ntabwo bizwi niba barategereje ko bwira ngo babone gusohoka mu Rwanda. Bamwe bari bambaye impuzankano za gisirikari, abandi bambaye imyambaro isanzwe. Mu modoka barimo harimo abagore benshi. Abari ku mupaka hari abagaragaye bari mu magare y'abafite ubumuga kubera ko intambara barwanye bayikomerekeyemo bikomeye. Kuva ku wa gatanu nibwo byatangiye kuvuga ko aba basirikari bagomba gutaha bava i Goma, gusa ku munota wa nyuma iyi gahunda yaje gusubikwa ku mpamvu zitamenyekanye. Hari hashize ibyumweru 2 hari ibiganiro birebana n'uburyo aba basirikari bataha, ndetse byakozwe bigizwemo uruhare na Loni. Iganira n'umutwe wa M23 umaze igihe usaba ingabo za SADC kuva muri Kongo. Urugendo rw'aba basirikari rutandukanye n'urwa bagenzi babo 18 bapfiriye muri Kongo kubera ko bambukiye ku mupaka wa La Corniche, bahita bakomereza i Kampala banyuze ku mupaka wa Cyanika. Ababo bagomba kunyura i Kigali aho bafata indege iberekeza ku kindi kibuga cy'indege cy'iwabo cya Waterkloof Air Force Base
muri Afurika y'Epfo. Muri aba basirikare bivugwa ko 5 muri bo barwaye bikomeye. Abashinzwe inzego z'ubuzima bari bamaze iminsi batabariza aba basirikare basaba ko bacyurwa bakajya kwitabwaho mu buryo bwihariye. Bose bari bamaze iminsi bari mu nkambi ya gisirikare ya Sake, aho bari bacungiye umutekano na M23 batemerewe kugira aho bajya. Ni ibintu byatangiye kuva uyu mutwe wafata umujyi wa Goma, bakamanika amaboko bagahagarika imirwano. Bivugwa ko muri aba basirikari harimo abagore 2 batwite. Izi ngabo za Afurika y'Epfo zageze muri Kongo ku itariki ya 15 y'ukwa 12 mu 2023 mu butumwa bw'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Bwari bwiswe bw'amahoro, ariko nyuma bikaza kugaragara ko bwari bugamije kurwana na M23. Niba barageze muri Kongo ku itariki ya 15 y'ukwa 12, bivuze ko aba bagore basamiye inda muri ubu butumwa, ibintu busanzwe bifatwa nk'imyitwarire mibi mu gisirikare. Ntabwo haramenyekana uko byagenze kugira ngo batwite, ndetse igisirikare cya Afurika y'Epfo ntabwo kiragira icyo kibivugaho. Gusa bivugwa ko bashobora gufatirwa ibihano bikomeye. Muri aba basirikare kandi harimo umwe bivugwa ko yakomeretse bikomeye ku buryo byamuviriyemo ubumuga budakira. Amaguru yombi yaracitse. Harimo n'undi musirikare ukiri muto wagiriye ubumuga bwo kutabona muri iyi ntambara. Hari abandi bakomerekejwe na za grenade, gusa ibikomere byabo byavuyemo izindi ndwara kubera ubuzima bugoye babagamo mu kigo cya gisirikare cya Sake. Hari hashize iminsi bamwe muri aba basirikare batabaza basaba inshuti n'abavandimwe kuvuga ukuri ku buzima babayemo aha muri Kongo. Bavuga ko nta byo kurya n'amazi bihagije babona. Basabaga ko leta ya Afurika y'Epfo ibacyura hakiri kare. Afurika y'Epfo niyo yohereje ingabo nyinshi muri ubu butumwa. Mu gihe aba basirikare b'abanyamahanga batsinzwe urugamba i Goma bakamanika amaboko bakagotwa na M23 ukwezi kose kukaba gushize, none bakaba batashye iwabo, bikaba ari nako byagenze kuba canshuro b'abanyaburayi. Bamwe mu basirikare ba Kongo bo bahisemo guhunga urugamba bajya kwihisha mu baturage. Babikoze haba i Goma haba no mu rugamba rwa Bukavu. Uyu munsi rero urubanza rw'aba basirikare ba Kongo bahunze urugamba bagera kuri 60, ariko bakanakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urubanza rwabo rwatangiye kuburanishwa kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Butembo, ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abaregwa barimo abagore 2 nabo bashinzwe ubufatanyacyaha. Bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo ruri ahitwa Musienene, babanza gusomerwa imyirondoro yabo. Seros Muyisa ni umunyamakuru waho wari mu rukiko, wabwiye BBC atabaregwa barimo gushingwa guhunga umwanzi, kwiba, gufata ku ngufu, kwambura abantu ibyabo n'ibindi byaha baregwa gukorera muri Lubero Centre, Kimbulu ndetse n'ahitwa Musienene. Abaregwa ntabwo baratangira kwiregura ku byo baregwa. Umutwe wa M23 abasirikare bahunze uburagenzura ibice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo n'umurwa mukuru wayo Goma, hamwe n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo n'umurwa mukuru wayo Bukavu. Ku rugamba muri Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru kuva mu mpera z'icyumweru gishize, hari agahenge hagati y'impande zirwana. Muri Kivu y'Epfo abarwanyi ba M23 bivuga ko bagumye ahitwa Sange hafi y'umujyi wa Uvira warenze Kamanyola, naho muri Kivu ya ruguru ngo bagumye ahitwa Kitsambiro, ni kuri kilometero 25 mbere yo kugera mu mujyi muto wa Lubero Centre, nawo uri ku birometero 40 uvuye mu mujyi wa Butembo. Mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, abasirikare barenga 80 ba leta ya Kongo hamwe na Wazalendo barimo baburanishwa ku byaha nk'ibi ngibi aba Butembo ubu barimo kuregwa. Urukiko rw'i Bukavu rwakatiye igihano cy'urupfu benshi muri aba baregwaga ibyaha birimo guhunga umwanzi, ariko M23 isatiriye uwo mujyi. Abategetsi n'abasirikare bo muri uyu mujyi nabo bahisemo guhunga. Abategetsi muri Kongo
bavuga ko mu batorotse gereza ya Bukavu ubwo M23 yafataga uyu mujyi harimo n'aba basirikare bari bakatiwe. Aba basirikare bashinjwaga ibyaha birimo kwica no gusahura mu gace ka Kabare ko mu nkengero za Bukavu hamwe ni Bukavu mu mujyi, nyuma yo guhunga urugamba mu duce twa Kavumu na Kalehe twa Kivu y'Epfo. Aba baraburanishwa kubera ko bahunze urugamba, ariko noneho hari n'abapolisi bo bari bahungiye Burundi batangiye gucyurwa iwabo. N'abapolisi ariko harimo n'abasirikare, ababo ntabwo bari buregwe guhunga urugamba. Guhera kuri uyu wa mbere, amakamyo ya polisi y'u Burundi yatangiye kubacyura abakuraho bari bahungiye mu Burundi. Bari bahawe ubuhungiro mu nkambi ya Muramvya iri hagati mu gihugu cy'u Burundi. Batashye nyuma y'iminsi 2 Perezida Tshisekedi atangaje yongerwa ry'umushahara ku bashinzwe umutekano mu gihugu mu rwego rwo kubatera akanyabugabo muri iyi ntambara. Harimo harakorwa ibishoboka byose ngo iyi ntambara irangire. Nk'ubu kuri uyu wa mbere imiryango ya EAC na SADC yemeje ko Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria na Haile Mariam Desalegn wabaye ministre w'intebe wa Ethiopia ngo aribo bahuza mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni icyemezo cyatangajwe na perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Dr. William Samoei Ruto, ndetse na perezida wa Zimbabwe akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC Emmerson Mnangagwa Dambudzo. Perezida Ruto ndetse na Mnangagwa basobanuye ko icyemezo cyo gushyiraho aba bahuza cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango SADC ubwo bahuriraga i Dar es Salaam muri Tanzania. Ntabwo ari ubwa mbere Obasanjo abaye umuhuza ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko mu 2008 nabwo yari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu biganiro byahuje leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa CNDP. Uhuru Kenyatta nawe asanzwe ari umuhuza w'abanyekongo bashyamiranye na leta mu biganiro bya Nairobi kuva mu kwezi kwa 4 mu 2022. Ni ibiganiro byahagaze mu kwa 12 muri uwo mwaka nyuma yaho leta ya Kongo igiranye ubwumvikane buke n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Joao Lourenço uyobora Angola yavuye mu buhuza bw'ibi biganiro nyuma yaho atangiriye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yari asanzwe ari umuhuza w'ibi biganiro bya Rwanda kuva mu 2022. Mu nama ya Dar es Salaam, abakuru b'ibihugu byo muri iyi miryango banzuye ko mbere yuko habaho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imitwe bashyamiranye irimo na M23, n'imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Hakabaho ibikorwa by'ubutabazi, imihanda minini n'ikibuga cy'indege cya Goma bigafungurwa. Ku itariki ya 21 y'uko kwezi kwa kabiri, abagaba bakuru b'ingabo bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye i Nairobi. Abo muri SADC bahurira i Dar es Salaam bategura uburyo uburasirazuba bwa Kongo buzatekana. Iyi myanzuro bafashe yaganiriweho ku itariki ya 24 y'uko kwezi, ubwo abagaba bakuru b'ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'iza SADC bahuriraga i Dar es Salaam. Raporo bakoze izashyikirizwa ba ministre b'ingabo bo muri iyi miryango. Ibi birimo kuba mu gihe mu birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye biri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko i Goma, hari abasirikare benshi ba leta ya Kongo ndetse n'abarwanyi bafatanyaga ba Wazalendo bishyize mu maboko y'ingabo za Loni. Umuvugizi wa AFC M23 Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko nta gitutu uyu mutwe wigeze ushyira ku ngabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO kugira ngo izi ngabo zitange aba bantu bahungiye mu birindiro byazo. Yibajije abakiriyo abari bo, cyane ko benshi barimo abakozi ba Loni n'abacanshuro ngo bahavuye. Gusa biremezwa ko hari ingabo za Kongo zikiri muri ibi bigo bya Loni. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri, umuyobozi mukuru w'ubutumwa bwa Loni bushinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, Madame Bintou Keita, yavuze ko batewe impungenge n'abarenga 1400 bahungiye mu birindiro byabo bakaba babacungiye umutekano. Keita yahamije ko M23 yagiye ngo bashyiraho igitutu kugira ngo bayishyikirize aba bantu, ariko MONUSCO ihitamo gukomeza kubarindira umutekano.
igasaba ko amahanga yagira uruhare mu kubafasha kwimukira mu nkambi zicungiwe umutekano. Uyu muvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka kuri itariki ya 24 yavuze ko abo bantu nta gitutu batewe na M23, ahubwo yibaza bari bo mu gihe abakozi ba Loni n'imiryango yabo n'abacanshuro batashye. Ati umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita yanze kugaragaza ko abo bantu arinze mu bigo bya MONUSCO nta kibazo tubateye. Ati kuki bamaze iminsi myinshi bihishe mu gihe abakozi ba Loni n'abacanshuro bagiye rugikubita. Atabo ni bande. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka abakozi ba Loni n'imiryango yabo barenga 1200 barahunze bava i Goma banyuzwa mu Rwanda kimwe n'abacanshuro b'abanyaburayi 280. Ni mu gihe nyuma y'iminsi mike imirwano ihosheje Goma umubare munini w'abasivile bahise basubira mu byabo kubera ko babonaga atari ngombwa kuguma mu nkambi kandi ababakoreraga urugomo ngo bamaze kuneshwa. Kuva Madame Keita yatangaza ibyabo bantu bahungiye muri MONUSCO, bamwe batangiye kugaragaza ko ari abarwanyi ba FDLR ngo bihisheyo nubwo aya makuru adafite gihamya. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka ubwo intambara yakazaga umurego, bivugwa ko abasirikare bo mu butumwa bwa Sami DRC babonye bakomeje gukomereka no gupfa ku bwinshi bahungira mu nkambi za MONUSCO. Bwana Kanyuka aherutse kubwira itangazamakuru ko abasirikare ba Afurika y'Epfo nubwo bari mu birindiro bya MONUSCO ariko ngo bagomba gutaha. Ubu hatangiye gutaha abakomeretse, gusa abakiri bazima nabo biravuga ko batabayeho neza aho bari kuko nta burenganzira bafite bwo kwidegembya ndetse nta nubwo bashobora gutaha kubera ko Perezida wa Afurika y'Epfo aherutse kuvuga ko ubutumwa bagiyemo ari ubwa SADC ngo nizemeza niba bagomba gutaha. Afurika y'Epfo yabirimo gutegura igitero cyo kubabohoza.